Kakong abrin ng do menteri ketanat karep karyang mentakasngi kaleban plipa ya katsakapen inam ya kimarap kimar pamadi balapen mi nakatsala Meghalaya ako World Food India archer apply jang ka Ministry of Food Processing and Industries kapalong hanong ba Delhi. Pasak hero hakatay kasngi dakat jingdan lang kakong isawanda lalu Secretary Ketanat Agriculture and Farmer Welfare Department pat kiwi ki officer sarkar katsala habakran chikila patay kubor na kalyang kakong abrin ng do kum ka menteri ka penpau ka jisu kumen ka bakrau ban yo I bagi kun sama ki yo ban pen inam sya ka perthai ha ki marap ki ba pen mi na katsala ka balakan tiuru ya ka yo ka ko changi kum ba bun na ki marap kila stang ro ban shalan shabar jalabat wat sya bari na kalyang ka kong amperin kalakan turu ya ki kun samla bakin pai kmat biang sya karap karyang sya ki kpe ki pra changi ban ap tang ha ki kam so ka namar ka ni ka dei kalat ka bakrau la da ki kun samla ki batik na ka kumba ka sarkar MDA mentaka shimkhia ban kantiu ya karap karyang hakatsala. We can take a photo. Oh, I think of this. Yes. Yeah. Next one. Hot cellar, macadam. What is this? This is turmeric oil. And then the kani Bangan yo baki nongrep ki jongi kita ki progressive farmers bangi khot iki kiyo ban banya mirjing mut ban ya de ya thet ya la ki jong ki mar ki mata hakane kayo ka bahe ba kabadan kumba khat saw hado khat rew ngut kita ki national but international buyers and sellers of food and allied industries. Kani gadi ka chance kababyang ngataray pilayo snow lembak kilat patay kubor ya ka ay ka ba kini kikon samla jongi kibayo ya kani kalat banwan banyade bat ban expose bat ban lani showcase ya kita ki produce ki jongki kita kitiar bam ki bagi ki one day hakane ka jaka pikiran yu slasha pikiran ya kangap pikiran yu shenrai pikiran yu somaret pikiran ki spices ki prepare pet kitu ki essential oils kini baro one mi na kajla Meghalaya bat pilayu bakani kadai kata kalat baka sarkar Meghalaya jungi ka MDA 2.0 kalale nakabenta kinongrep kamdei tang ban bendan kam ya ka agriculture kum kabenta banyo ya ka kamay ka kaji kijongpi ani ka deiru kata kabenta mapide yala kijong ki produce pide yu tau shenrai pide yu tau ginger bukiong pide yu ginger pide kiwi kitiar pet ki spices ki prepare ti kani brokhot kade katakalat kabangi don kam menta ban pet ba ki kon samla jongi ki shim ksai bat ki porto namar ban abang aya keren bat ki kon samla jongi ki ba one day yala ki jong ki mar ngakli katno kami nakadi ka business ka ba pitrei iwe naki yong shiklor siteng iwe naki yong madam lakumno hakasisnem laipusan lak saupusan lang don giboong arklur ne ipinyo kum kata ngakali ki ke kata ka lenti ka bapishim ka senjam ka bapishim banyo bapin achieve ya kani menta iwe nakile issue yam da kajing kemen banong ba madam
ka Sarkar Meghalaya kalale Shibon na kabenta jungi bat menta ngihap manlet ban perto ya kani syakiway pat ki sabla ki bale si kim pat snow to takada nga juong bat ngaban barabor pi ki kon ki bala kam nang kam start bani ki kme ki pa let pai si ki per ba thung ki kme ki pa bat yarap ki bandi ki ni ki mar ki mata mga ong barabor ngaban marway pinumla balay ay namarngi kini ki farmers ki nongrep ki dan ijakarep iberit she said ba piwan hakum kani kayo kabayadi yathet ikibar ki mata kipan ya kata ka mass production kamut yu ka mass production kamut marway pimla lay ay shim ki cooperative societies but de lang kantut lang ki jingde ki jongpi mentan nga ba mo jingbang ba shed do kuray ka jingbang kapet kita ki spices ki baper kita ki musla la kaday nakabenta ka shed katiu ne la kaday nakabenta ka kot ka kya ka jingpang kita ki medicinal plants ka bakikot akatin pareng kabon kerhai kata kakam ka bapiniatre hasulong hato pitre ne empat bantrei ban sedang temai banum imitate lani habala le ibe ke le lang baro sim ya kata ka challenge ka bawa nak macapi ngap ya ka ka bakikon jungi ki ong itu ki belalong progressive banget ba kadon kalenti kadon ka jaka nakabenta jong baro